zvoni. A ja nemam čekić da ga razbijem. Ustajem, umivam se, bacam telefon iza 7 gora, iza 7 mora, jer počinje još jedna prijava ispita elektronskim putem. Kao da nije bilo dovoljno što ih plaćamo znojem, krvlju, suzama. Od ove godine postoji novi način prijave ispita. Sada su nam stavili sve u minut. Na primjer, ustavno pravo prijavljuješ 4. aprila u 13 sati i 32 minute. Ne mogu da živim ovako više. Sve ću da promijenim kad dođem na vlast. A dotad samo mogu da serem i svoje vešnaruke da perem ako nema jeftine struje. I tako, zarobljena u kolotečini svakodnevne studentske agonije, želim da nestanem, jer ovako više ne ide. Ne mogu da podnesem ustajanje u 7 sati svaki mjesec zbog prijave ispita, koju, kao što već rekoh, plaćam suzama, krvlju i znojem. Želim da se osjetim kao noj, da zabijem glavu u beton i u knjige iz kojih treba da spremam ispite. Ne mogu više. Hvala vam. Čuvajte se i upišite pravo samo ako ste dovoljno ludi. Do slušanja.